Yes, reka twongere tubasuhuze tubifurize ibihe byiza, tubifurize umugoroba mwiza, umugoroba wuje umugisha. Mwebwe mwese mutega amatwi ndetse mugakurikirana amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Nanone kuri uyu mugoroba wa tariki ya 16 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025, nshuti bavandimwe, reka tubane namwe. Reka tubane namwe rero aho muherereye hose, yaba abadutega amatwi cyangwa se abakurikirana ibiganiro byacu bifashishije device yose ishoboka, ubwo yaba bari ku butaka bw'u Rwanda, yaba bari mu gihugu cy'u Burundi, Tanzania n'ahandi hose hatandukanye. Nyamuneka mureke tubane namwe kandi tubaha ikaze rero mu ngingo z'amakuru menshi agiye atandukanye tuba tugenda twibandaho. Ni amakuru tugerageza kureba ngo biba bihagaze bite ku bijyanye n'umutekano na politike na diplomasi muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Mu by'ukuri birasanzwe ndetse n'amakuru yacu arasanzwe, musanzwe mutumenyerera. Uyu munsi rero nk'uko bisa ku bijyanye n'amakuru agezweho aka kanya, ni breaking news. Ni amakuru avuga yuko mu ishyamba rya Kibira ibintu byongeye gukara ndetse no gukarata. Mu ishyamba rya Kibira nyamuneka inkuba yongeye gukubita. Biravugwa yuko mu by'ukuri muri iyi minsi igisirikare cy'u Burundi gifashe icyemezo cyo kongera abasirikare ku ruhande cyangwa se ku mbibi z'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Bongereye abasirikare by'umwihariko mu ishyamba rya Kibira, barimo n'abakomando bari mu mutwe wa Special Force y'igihugu cy'u Burundi, begerezwa muri iri shyamba rya Kibira. Ariko mu by'ukuri iri shyamba rya Kibira ryegeranye n'ishyamba rya Nyungwe ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda, naryo risanzwe ririmo aba Special Force ku ruhande rw'u Rwanda, ndetse umutekano w'u Rwanda bivuga yuko ari naho urindiwe cyane. Biravugwa yuko rero ni ibanga rikomeye cyane byongeye guturika, ariko twebwe twamaze kugenda tubona video. Ni aka video turi buza kugenda tubasharinga, ngira ngo tugenda no kwita tugashyiramo mugakurikirane murebe uburyo bihagaze, aho ingabo z'u Rwanda bivuga yuko zaba zakoze operation idasanzwe muri shyamba rya Kibira mu ishyamba rya Nyungwe, ubwo ingabo z'u Burundi zari zagerageje kugenda zisa naho zegera ibirindiro biherereyemo ingabo z'u Rwanda. Ibyo turaza kugenda tubibashyiramo kugira ngo mubibone, nyamuneka mubone yuko ibyo twirirwa tubabwira hano kuri kamera atari imikino. Igihugu cy'u Burundi gishobora kuba cyaramaze kugenda gitegura intambara ku gihugu cy'u Rwanda, ariko twebwe tukaba tutabizi, bizwi n'abahagarariye inzego z'ingabo. Igihugu cy'u Burundi ntabwo gikina, gishobora kuba kirimo kirategura intambara ku gihugu cy'u Rwanda, usibye yuko u Rwanda narwo ruryamiye amajanja, ruticaye amaramasa, rwiteguye kuba rwasubiza ibitero byose bishobora kuba byagerageza kugabwa ku butaka bw'u Rwanda. Nk'uko mu bihe bitandukanye abayobozi b'ingabo z'u Rwanda birirwa bashishikariza abaturage ndetse banabahumuriza, bababwira ati nyamuneka muryame musinzire. Ibi ngibi ngira ngo birahita binatujyana ku ijambo umwe mu basenateri bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda, ni Senateri Evode Uwizeyimana, umwe mu bagabo b'incabwenge muri Sena y'u Rwanda, avuga ati ndamukotinga ibyo yaje kugenda avuga, wenda ntaza kumuhimbira cyangwa se kumwongera cyangwa se kumugabanyiriza. Reka turebe imvugo uyu musenateri mu by'ukuri yaje kugenda akoresha. Ni Senateri Evode Uwizeyimana ubwo ari mu kiganiro n'itangazamakuru cyangwa se mu kiganiro cya RBA, nibwo yaje kugenda avuga ati, atanga urugero avuga ati byaba bitangaje kubona, ati wigeze ubona imbeba ikora pompage kuri Rwagakoco? Ibyo ni byaje kugenda atangaza. Arongera aravuga ati byaba bigoye nanone kubona igihugu cy'u Burundi cyaba kirimo kiravuga ngo kirategura intambara ku gihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko nk'uko uhagarariye igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri mu muryango w'abibumbye we yaje kugenda abigaragaza. Mu by'ukuri uyu niwe waje kugenda mu by'ukuri anagaragaza yuko ngo igihugu cy'u Burundi cyaba kirimo kirategura intambara idasanzwe ku gihugu cy'u Rwanda, ndetse anavuga yuko ngo u Rwanda rugomba kwicara rukarya rurimenge, kuko isaha n'isaha ngo bakomeje ibikorwa byo gutera inkunga M23, nk'uko igihugu cy'u Burundi cyo mu bihe bitandukanye bakomeje kugenda babigaragaza. Mu by'ukuri avuga ati ubu Burundi bwiteguye gukora ibishoboka byose ngo bukagaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda. Ariko nyamuneka bavandimwe Barundi mudutega amatwi, Amerika yabakuye hejuru M23, aho buri murundi wese ari yicare yigurira agacupa, yicare yisengerere ikiyeri, kuko nk'uko bigaragaza yuko igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
gishobora kuba cyashyizwe kuri M23 igasubira inyuma mu birindiro yari yaramaze kugenda yigarurira ndetse no muri uriya mujyi wa Uvira. Usibye yuko nyamuneka abarundi nubwo nabonye baserebura mu mihanda mu ibanga rikomeye cyane, twagiye tubibona ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye tugiye duherereyemo, ariko nubwo abarundi basereburaga ibuviraho abaturage bararira yo kwarika nyuma yuko inyeshyamba cyangwa se abasirikare ba M23 bagiye, cyangwa se umuhuzabikorwa wabo Colonel Nanga yamaze kugenda atangaza yuko bagiye kwikura muri uriya mujyi wa Uvira. Ariko benshi nakomeje kugenda mbona bavuga ati M23 ishobora kuba itanze aba baturage ba Uvira nk'igitambo. Ariko nkuko bigaragara kandi bizwi neza ku bantu basanzwe bamenyereye imirwanire ya M23 ndetse n'uburyo bakora operasiyo zabo, mubyibuke neza yuko bigeze gufata Walikale ni mu kwezi kwa munani kwa cyenda, ni mu kwezi kwa munani kwa cyenda k'uyu mwaka. Walikale nibwo ifashwe bajya bavuga ngo hari telefone ihamagara iturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyo fone ihora iregeye, iyo ibonye yuko abarwanyi runaka barimo barajya muri danger zone ihita ihamagara ikavuga ati stop, muhagarikira aho ngaho. Nicyo kibabwira yuko ibihugu bikomeye biba bikomeye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndatekereza nta muntu ushidikanya ku gukomera kwazo. Niho bivugwa yuko nubwo bwose izi nyeshyamba za M23 zamaze kugenda zihabwa gasopo yo kuva muri uriya mujyi wa Uvira, nyuma yuko inama yateraniye New York muri Amerika, yaje buri gihugu cyagiye gifite umurepresenta hariya muri Amerika cyagiye kigaragaza uburyo umutekano w'akarere ubangamiwe, ndetse bivuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari nazo zagize uruhare mu kuba M23 yava muri uyu mujyi wa Uvira. Bikavuga yuko rero M23 nibyo iraza kuva mu mujyi wa Uvira centre, ariko amakuru akavuga yuko amakuru y'ubwino twebwe dukesha bamwe mu bayobozi bakuru ba M23 avuga yuko M23 itazava mu bice yigaruriye mbere yuko ifata uyu mujyi wa Uvira, ubwo harimo Ruvunge, harimo Kamanyora, harimo Katagota, harimo Sanje, harimo Runingo, harimo Nyakabere. Ibyo bice byose ni imisozi icungamiye umujyi wa Uvira, mu byibuke ntabwo izi nyeshyamba ziteguye kuba zawuvamo. Uko niko kuri. Nibyo M23 irakora, irasa naho igaruka inyuma ive mu mujyi wa Uvira. Ariko ikindi kintu mugomba kumenya, iyi Uvira ntabwo iri busubiremo abarundi. M23 ni nayirekura irajyamo abazarendo ndetse na FARDC. Iyi Uvira abarundi bamaze kugenda birukanwa. Ibi ngibi turabivuga kubera yuko n'uyu munsi abasirikare bari baragotewe muri uyu mujyi wa Uvira b'abarundi bahawe inzira, bagahabwa inzira n'icyama cya M23 bagasubira ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ndetse n'amakuru yandi nuko ingabo z'u Burundi zari ziri hano ku butaka bwa Kongo, by'umwihariko mu bice bya Bibogobogo na Minembwe na Bijombo. Abari mu rukuta rwa groupe ho baraza kubibona, cyangwa se ku rukuta rwa WhatsApp, nuko ibirindiro byabo byose byamaze kwigarurirwa na AFC M23 kwirwaneho. Ibyo byamaze kugenda mu by'ukuri bigira iki, bivaho ingabo z'u Burundi baziye inzira zisubira ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ariko nahoze mbona urwenya rukomeye cyane, ati ubonye ngo natwirwaneho nayo ikubite M23, kuko hari amakuru avuga yuko mu gihe bari kunigagurana muri uriya mujyi wa Uvira, twirwaneho nayo yari imirasike itanzitse ingabo z'u Burundi. Ndetse hari n'amatekwa nyinshi z'ingabo z'u Burundi zafatiwe muri biriya bice, usibye ko habayeho negociation zikarekurwa. Munabyibuka neza yuko ari nabwo twirwaneho yamanuraga indege y'abacanshuro hari hafi y'ikiyaga Tanganyika, babiri bakahasiga ubuzima. Ibi rero ni ibigaragaza yuko mu by'ukuri nubwo bwose M23 yahawe cyangwa se yamaze kugenda imenyeshwa yuko igomba kuva kuri ubu butaka bwa Uvira, ariko itari buze kugenda ihava neza. Twari twatangiranye n'ingingo ikomeye y'uburyo umutekano hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Kongo n'igihugu cy'u Burundi utifashe neza. Isaha n'isaha mushobora kuza kumva ibihugu bisakirana, twebwe tuba turi aho tumenya ibihari turebesha amaso, ariko nyamuneka abari muri za nzego navugiye hano bo baba bafite amakuru ndetse banamenya ngo
bihagaze bite mu bice bitandukanye, aho bivuga yuko igisirikare cy'u Burundi cyamaze gutegura operasiyo zose uko zizagenda, yaba kwinjira ku butaka bw'u Rwanda, nyuma yuko nabo bavuga bati u Rwanda rwaba rwarababajwe no kuba FDLR yarahungiye ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Kavuga bati mu Rwanda rushaka kuba narwo rumo rurategura ibitero ku gihugu cy'u Burundi, ngo cyane ko rwaba rwaranabikoze rwifashishije igihugu cya Congo, u Rwanda ngo rukaza mu mwambaro wa M23, none ngubu byaba birimo birategurwa yuko mu Rwanda rwaba rwitegura gutera igihugu cy'u Burundi. U Burundi rero nibwo nabwo bwahise butegura operasiyo zidasanzwe, by'umwihariko harimo na operasiyo z'uko mu by'ukuri ngo zigomba gusiga ishyamba rya Kibira ahirukanywemo mu by'ukuri ingabo z'u Burundi zimaze kugenda zitanga isomo. Ngira ngo twari twabikomojeho ubwo nanone muri CNDD FDD, naho reka dukubitireyo turebe mu makuru yatambutse, aho nari ndi kumwe n'umuvandimwe Bwanakiza Moses, ndanamusuhuje aho aherereye. Twari twagerageje kubabwira ku kijyanye no kuba mu by'ukuri byaba bitoroshye cyane muri CNDD FDD mu nama yabaye uyu munsi. Iyi nama ikaba yigiwemo zimwe mu ngingo zikomeye, harimo ingingo y'uko bagombaga kurebera hamwe uburyo bagomba gutora kandida perezida ugomba kubahagararira mu matora ateganyijwe mu mwaka wa 2027, aho bivugwa yuko bamwe mu bagize iri shyaka rya CNDD FDD baremera yuko perezida Evariste Ndayishimiye yatangwa nk'umukandida perezida, ariko abandi barimo n'ab'inzego zikomeye, n'ab'ibihanga, n'ab'inyota, ubwo n'abasirikare bakomeye, bo bavuga bati dukurikije imyaka cyangwa se manda uyu mukuru w'igihugu ayoboye iki gihugu cy'u Burundi, ntago yigeze ageza ibikwiye ku baturage b'abarundi, niyo mpamvu ashobora kuza gutakarizwa icyizere mu gutangwa nk'umukandida perezida ugomba guhagararira abadede hano kuri ubu butaka bw'igihugu cy'u Burundi mu matora ateganyijwe mu mwaka wa 2027. Mu badede rero biravugwa yuko byaba bitoroshye habe na gatoya kubera izo mpamvu, ndetse n'iyo nama bikavuga yuko perezida Neva rwose ngo ashobora kuba ariho mu cyobo gikomeye cyane, nyuma yuko yaba inzego z'ubuyobozi, inzego za gisirikare, harimo abanzi be avuga yuko bashobora kuza kumukorera ibyamfura mbi cyangwa se ibishobora kuza gutuma uyu mukuru w'igihugu ubuzima bwe bujya mu kaga. Reka turebe itangazo ryaje gushyirwa hanze na Twirwaneho, aho bivuga yuko Twirwaneho yatangaje ko ikizatuma irekura ingabo n'abasirikare b'u Burundi mu by'ukuri bafatiwe ku mirongo y'imbere ku rugamba. Twirwaneho nanone murabizi neza yuko ari umutwe w'abanyamurenge ugambiriye kurinda mu by'ukuri ubwoko bw'abanyamurenge bagiye mu bitandukanye baterwaho ibisasu n'ibiki byose bituruka Kinshasa. Aha rero Twirwaneho ikaba yamaze kugenda isohora itangazo igaragariza amahanga yose yuko ingabo z'u Burundi yafashe kurekurwa ari pari hazari. Ariko muri iki kiganiro reka twongere turebe indi ngingo, turebe uwo bita Ibrahim Traoré uri perezida wa Burkina Faso atangaza avuga ati perezida Evariste Ndayishimiye, perezida Evariste Ndayishimiye agomba kunsobanurira niduhura, agomba kunsobanurira impamvu igihugu cyanjye bagikuye muri AU cyangwa se Union Africaine. Uyu mugabo mu by'ukuri mu bihe bitandukanye we yakomeje kugenda yopozinga bimwe mu bigenda bikorwa na bamwe mu bayobozi ba Afurika, anagaragaza yuko abayobozi ba Afurika bamwe na bamwe ari bagashaka ahubwo hake cyangwa se bakorana na bagashaki kabo hake. We rero aza muri opposite y'ibikorwa n'ubundi byari bisanzwe bigaragara, aza agaragaza ibitandukanye n'abandi, by'umwihariko yiyomora ku burengerazuba bw'isi. Iri tangazo rero cyangwa se ibyaje kugenda bitangazwa n'uyu mukuru w'igihugu cya Burkina Faso Ibrahim Traoré, yagize ati perezida wa Burkina Faso Kapiteni Ibrahim Traoré yatangaje ko ateganya kugirira ikiganiro n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye agambiriye gusobanukirwa neza impamvu igihugu ayoboye cyahagaritswe mu muryango wa Afurika yunze ubumwe n'ingaruka z'icyo cyemezo ku hazaza n'imikoranire y'impande zombi. Ubwo ni igihugu cya Burkina Faso ndetse
n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Tariki ya 31 ukwezi kwa mbere mwaka 2022 AU yafashe icyemezo cyo guhagarika Burkina Faso mu bikorwa byayo byose nyuma y'icyumweru Kapiteni Ibrahim Traoré ayoboye impinduramatwara za politike, ndetse aho bivuga yuko yarakuye ku butegetsi bita Roch-Marc Christian Kabore yaramukuye ku butegetsi. Mu by'ukuri uwo muryango wasobanuye ko Burkina Faso izemererwa kongera gusubira mu bikorwa byawo mu gihe uzaba wasubije ubutegetsi mu maboko y'abasivile, bakabusubiza uyu Marc Christian Kabore wakuwe ku butegetsi. Mu by'ukuri habayeho kudeta ikomeye cyane mu rwego rwo gushakira ibisubizo n'umutekano n'ihungabana rya politike mu karere ka Saheli. Tariki ya 17 z'ukwezi kwa karindwi umwaka 2025 AU yagize Perezida Evariste Ndayishimiye intumwa yayo yihariye muri ako karere yahawe inshingano zo kuganira n'abayobozi ba Burkina Faso, Mali, Niger n'imiryango myinshi yo muri kara karere. Societe civile n'abafatanyabikorwa bakaba baraganiriye mu buryo bwo yatowe kugira ngo baganirwe hagamijwe kugira ngo bashakire hamwe amahoro n'umutekano muri kara karere ka Saheli. Mu kiganiro n'abanyamakuru rero uyu Kapiteni Ibrahim Traoré yavuze ko kugeza ubu ngubu ataramenyeshwa impamvu zifatika zatumye AU ihagarika Burkina Faso. Anavuga ko atazi niba igihugu cye kigifatwa nk'umunyamuryango wuzuye w'uwo muryango. Yagaragaje ko kandi abayobozi ba AU bataramuha ibisobanuro bihagije ku cyemezo bafashe cyo gukura mu by'ukuri iki gihugu cya Burkina Faso muri AU cyangwa se muri African Union. Yagize ati twari twitezwe kwakira perezida w'u Burundi mu cyumweru gishize, ariko byabaye ngombwa ko urugendo rusubikwa kubera guhura cyangwa se gahunda nyinshi. Mu by'ukuri tukaba dutegura kuba tuzamwakira kugira ngo adusobanure mu by'ukuri impamvu twebwe igihugu cyacu cyakurwa muri uyu muryango wa Afurika yunze ubumwe. Ibyo ari byo bisobanuro mu by'ukuri uyu Perezida Ibrahim Traoré, umugabo mu by'ukuri utagira indimi, yamaze kugenda atangaza avuga yuko yiteguye kuba yabyaka cyangwa se yabaza neva impamvu igihugu cye cyaba cyarakuwe mu muryango wa Afurika yunze ubumwe. Muri aya makuru rero nanone nk'uko twamaze kugenda tubibatangariza, turaza kugenda tureba ibyaje kugenda bitangazwa na bamwe mu bayobozi b'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo, batangaza bavuga yuko mu by'ukuri bicwa buri munsi ku nyungu za Kinshasa. Ubu bukaba ubutumwa bwamaze kugenda butangwa na General Mayere uvuga yuko mu by'ukuri ari umusirikare ukomeye mu gisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Uyu mugabo yaje kugenda atangaza ndetse anavuga yuko uyu General Mayere, umwe mu bayobozi bakuru b'ingabo za leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo, yatanze ubutumwa bukomeye kandi buteye impaka agaragaza ko umunaniro, intimba n'akarengane avuga ko we n'ingabo ayoboye bamaze igihe kinini bahura nabyo mu ntambara iri mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu butumwa bwakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga nyinshi zitandukanye, General Mayere yatangaje ko amagambo ashimangira ko ingabo ziri ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bw'igihugu cya Kongo zipfa umunsi ku munsi kubw'inyungu z'abanyepolitike bari Kinshasa, ndetse ntibanahabwe ibyo bakwiye nk'abasirikare bari ku rugamba rwo kurwanira ubusugire bw'igihugu. Yagize ati nimureke M23 yinjire Fizi, nanze ko dukomeza gutura ibitambo abaturage b'inzirakarengane n'urubyiruko rwacu ku nyungu z'abantu b'Kinshasa batadutekerezaho habe na gatoya. Uyu muyobozi w'igisirikare yakomeje asobanura ko mu gihe intambara ikomeje abahitanwa nayo abaturage bo mu gace ka Fizi n'urubyiruko rwaho, mu gihe nta nyungu igaragara baba bafitemo. Yagaragaje ko kandi ingabo ayoboye zigize kurwana urugamba rukomeye irivungi zidafite inkunga iyo ari yo yose ya leta. Ibintu avuga ko mu by'ukuri byerekana uburangare
bukabije bw'ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi usanzwe ayobora iki gihugu cya Kongo. Ati abategetsi baza Uvira ariko nta bubasha bufatika baduha. Iyi ntambara ni ya politike, nituramuka tubonye ko M23 iza kugirira nabi abaturage tuzayirwana, ariko niba izanye ituze n'umutekano nibayireke igere hose. Mwumve neza uburyo abayobozi ba gisirikare b'Kinshasa nabo batangiye kugenda bigumura. Aya magambo na ya General Mayeri akomeje gukurura impaka zikomeye mu gihugu hose, mu by'ukuri no hanze yacyo, avuga yuko mu by'ukuri ngo abasirikare ba Perezida Tshisekedi baba baramaze kugenda bamwe na bamwe bamwigumuraho, ndetse dukurikije amahitamo ubutegetsi bwa Kinshasa bugenda bukora no kuba aba basirikare mu by'ukuri batibona muri politike y'ahazaza y'iki gihugu cya Kongo, byo kuba badafashwa ku mirongo y'imbere ku rugamba batanahabwa ibindi byangombwa bakeneye nk'abasirikare barwanira igihugu. Ibi ni byamaze kugenda mu by'ukuri bitangazwa n'uyu musirikare, ariko nubwo abitangaje nkawe ahubwo afite benshi ahagarariye kugira ngo mu by'ukuri agaragaze akababaro n'agahinda izi ngabo z'igihugu cya Kongo zifite. Abasesenguzi bavuga ko kandi iri jambo rishobora kongera kugaragaza ikibazo cyo kudahuza hagati ya Kinshasa n'iyo mirwano yo mu burasirazuba bwa Kongo, bikaba byagira ingaruka zikomeye ku hazaza h'umutekano w'igihugu mu miyoborere y'ingabo za leta, mu gihe intambara n'amakimbirane bikomeje gufata indi ntera hano ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Murabyumva neza ngira ngo uburyo bihagaze. Nyamuneka twigarukiye mu gihugu cy'u Burundi rero naho ngo tuba twagerageje gukora linki y'uburasirazuba bwa Kongo tugahuza na politike y'igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri kugira ngo turebera hamwe uburyo tuba tugomba kugenda tubagezaho ibiganiro. Imirwano rero ikaze mu misozi y'umurenge, biravuga yuko mu gace ka Rwitsankuku hahindutse imiripiko cyangwa se amabombe y'ingabo za leta ya Kongo FARDC zikomeje kugenda zirimbura ibiti n'amabuye muri biriya bice. Si ibyo kandi ubuviraho amashusho yaciye ibintu mu by'ukuri abaturage bagaragaza ko ibyishimo n'icyizere gishya bari bafitiye inyeshyamba za M23 cyaba kigiye kuyoyoka nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo zasabye uyu mutwe wa M23 kwikura muri uyu mujyi wa Uvira. Nshuti bavandimwe, reka dusoreza hano amakuru nkuko twamaze kugenda tubibategurira, ariko nyamuneka mudukorere subscribe, mudukande like, share ibiganiro byacu bikomeze kugenda bibageraho gatanu kuri kagenzi kako.